یەکێتیا ڕاگەهاندنا ئازاد لەسەر ماڵپەرە خۆ ڕاگەهاند کە ئەو بە ئەوایەکی فەرمی دەڤلی یەکێتیا ناونەتەوەیە ڕۆژنامەگەریە عەرەبی بووە. یەکێتیا ناونەتەوەیە ڕۆژنامەگەریە عەرەبیژی گۆناڤن داوێ لە بریتانیایەوە گەلک ساندیکەیەن ڕۆژنامەگەریە ئەندامین وێنە ڕاگەهاند کە یەکێتیا ڕاگەهاندنا ئازاد وەکە ئەنداما دایم تەڤلێ بووە. پشتی شۆپاندنا مایندە یا زێدەتری دوو مەهان ئەدامتی هاتە ئەرێکردن. سەرۆکێ یەکێتیە ناسر سەلەمونی گوت یەکێتیا ڕاگەهاندنا ئازاد پەیاما پرۆتۆکۆلا تەڤلیبوونێ ئیمزە کرد و دێ چەند ڕۆژێن دن وەرە ئەکتیڤکردن. ناڤۆری دازانین گۆدێ هەموو باوەرنامەیەن پەروەردەیەیەن یەکێتیا ڕاگەهاندنا ئازاد وەرن ئەرێکردن و لەسەر وان بەرنامەیان ئیمزەیا یەکێتیە و یەکێتیا ڕاگەهاندنا ئازاد هەبن. دێ یەکێتیا ڕاگەهاندنا ئازاد تێکلداری مژارێژی جوڤینەکە چاپەمەنیە دەمەکەدن لە دار بخە. ji bo wê najî hewldanê me her bi berdewam hebûn gogim karibin xwe bigînin yekîtiyê ê raghandinê ê di nava welatê Ereba de di nava ve her du meha de me têkilî bi yekîtiya navdewletiya raghandina Erebî re dikir ji bo goge wek raghandina azad bibe endamê vê yekîtiyê. Di nava van çend roja de erêkirin li ser endametiya yekîtiya raghandina azad ji bo vê yekîtiyê hat kirin. Ji xwe yekîtiya a navdewletiya em bêjin rojnamevanên yan jî a raghandina Ereb gelek sandîke gelek yekîtiyên ê rojnamevanî ser asta welatê Erebî em bêjin Megrib bi, Mûrîtanya bi, Iraq bi, Kuwêt bi hem jî wek hevgirtinên ê rewşenbîrî jî cihê xwe di nav de digirin. Ji xwe yanî êdî bi fermî yekîtiya raghandina azad jî bû endamê vê yekîtiyê. Ev gavaya helbet wê em bêjin belkî gelek deriya veke em bêjin ji bo têkilî û danûstandin di navbera rojnamevanên Herêmên Bakurê Rojhilatê Sûriyê û rojnamevanê ê welatê Erebî jî veke û hem jî berfirehtir bike. Di bi goge hinekî di aliyê perwerdekirin de di aliyê danûstandin de naskirina rewşa rojnamevanî li Herêmên Bakurê Rojhilatê Sûriye zêdetir bibe. Ji bo vê najî em wek yekîtiya raghandina azad vê gavê gavek baş dibînin.